wosi woni jumaje tati hikkodirɗe a juuloya lera yalti dina min si Allah wallayno lam ɗi jowiji farlaɗi mi waɗa ɗi mi totta ɗi e leere wallahi haray noon tigi no weltani Allah fayin ɓeydi sabu mi andinima dina wela fiiɗo yimɓe ɓen noyna dina no wili fi Europe ti e libre wallahi ko fenande wano fewdo ɗo wattuji ɗin sansi subaka ko e 3 heures geeƴe e 23 heures futuro 22 heures moyen e mosiɓe juula 22 heures geeƴe e futuro 23 heures juula geeƴe juula saffiwitir walɗa immoyoɗa e 3 heures kadi juula subaka siɗa mari golle a yahay golloya e 5 heures fuɗɗoytoɗa woɓɓe 6 heures ƴetelan kono ɗum ɗo wonirta possible harana fi jumaje ɗen par ce que ɓen ɗon kan na probléme ɓen ɗon on min enke timmi ɓen ɗo yaltinaɓe dina goɗɗo ɓe na ɓe ko ɓeru noon juula e ɓen kadi wonɗen e yewde fimu par ce que woɓɓe no toon hay ka juulirteɓe taƴitirta e ɓeyna kadi waɗugol engros on ɗon moƴƴa he ɗo falama sattude de joni ko ɓeynta kon ɗo na leyɗe dina billahi ɗum ko gonga ɗo ko gotum e piiji ɗiɗi imma ƴetta contrat ma on waɗa engros ma ɗum juula waktuji ɗin e leere yaha waɗa anila contrat ma ara toppitoɗa julde ko ɗi ɗiɗi ƴettata sina ɗum hoore ma nden ɓana hoore jinna joloru ko billahi a wata tenude juulugol e 23 heures geeƴe e sappe witir waalo immoyo 3 heures juula a ɗoygol ngol quatriel ma 3 heures et quelque ɗo on maapini ko ɗum ɗo ɓeynta ɗiɗi heƴata wotere ɓendata wona dille defayɗo nangin quatriel et quelque nge fuɗi hara nge wi'i ñayi a hawtidirta waɓutuji a wata respectude ɗiɗo kadi impossible sa immoto ɗo e quatriel ko no wawirta habbagol ha e 23 heures et quelque waloɗa ɓa a yanata ka danki tun kadi ɗanɗa a jotto ɗon ɗo mijitoɗa ɗon taw probléme hoye seeɗa ɗanoɗa ɗo réveil maƴƴoya ɗo e 3 heures innaɗa julde a wata ɗantade ɗon kay 3 heures imma yalta 4 yo Allah wallu en kono ɗo ɓe wonɓe joɗagol ɗo e dina kan no mari dole Europe joni kono falɗa o pratiquirta en yetti jomiraɗo wallahi ko ɗayne dina fuu so ala dole he fuu si dina ala ɗo dole kandanɗa hoorema debbo hay siɗa tiggi nokkeligo ɓe jaɓata golla hara ɓe lita contre tiggaje ka l'école janna ɓikkoy ko honno gorko e gorko wata duncodirde ɗum à l'âge de duuɓi seeɗaji ɗo ko tappale tunno on hiiwano France ɗo no ɓe jattirta tiggara ɓe dari ka dambugal ɓe wippo tigga ka l'école ji e ɗum si a yahi ɗo ɗaɓɓugol golle ko alluwal ma to yo fayda siɗa waɗi tiggare toujours hara ɓe critique a innay ko tiggare nden gollata dina ala he ɗum ɗa leyɗe dina ni wala ɗo pratique de dina no duyrano woyo hoccungal o yara ka sahara ley to a taway toon noon capaɓe a juulay hanma ma heƴa kama ɗo piiji ɗin hoyade ɗo o rendine jakanani hawtidire geeƴe futuro acca hukken yite konon wawata gasude hoore ma nden ko impossible nde supporta ɗum wawata gasude a fuɗɗotoɗo golle e 5 heures juula geeƴe quatriel ɓeynama poddo ɗo jikiri haas sele 23 heures kati ɗuma ɓeynama noon kay gande ɗen ko ɓuuri moƴƴinde science on no wi ɗo ko yaɗano 8 heures de temps on ɗum goɗɗo ɗanta koɗo hay 6 heures de temps o science mais selino menen o science mais accitino science de on tigui en joni hornden ɗum annotako immoto ɗo e 3 heures wonde 1 heure pourtini no sikka haray ko 12 heures feetino ɗe ko leyɗe feetere ni jama ɗo moƴƴa goɗɗo wata timminde ɗo ɗum miɗo andi noon woɓɓe no ga kadi hara ka juulirɗe ɓe jooɗi ɓe joƴƴini keesoye ɓeyna man kana lillahi kana allahu lah
on ɗon kay men e gandi fow ko yaw juuloya toon subaka zakka yoni acci e ɗi ɗo zakkaji ɗi natira e ɗa ye fele ɗum e gandi programme